Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupapiaseng ngangi kalengku ina keminnya Rikana Karmila batu di kelas PBSTB. Tujuanku ampare kini video kasaba eroka ampale bagi tugas nasariang dosenku ia mintu Dr. Haji Timbundaing Hum. Di dalam mata kuliah morfologi bahasa Makassar. Bajik mi mai makin masing-masing ampela nyeri apa bunena naskaku yang mi antu pasala ampak nasay jili makaruana pau-pauna ikukang. Akulay ipangalay kiasan siagam panyibara lompo riseri katalasat relino majai pahalana anjo rioloa majaya pa anne pole kabuyuk-buyuk na rioloa kabuyuk-buyuan na pa anne pole ala kisa na disorokana asem pau-pauna ikukang anjo riwatuna amantan dimanya ni pare anak ni katua baji-baji na nijagai kan rena balanjana kamatempa ni pakakasak pake-pakeana na niya mo sa ere allo nakana imanya rikukang iya ikukang na baji punna kuerang komanye kupatak galang asikola riguru apangaji sikolaya barang kamaya ia pa nakataba pangisenganu nanu sungkianga rupangku tahu barang kamaji apa na mumba bajina tutuanu ditalasana makana mo ikukang ba katte talalo ranuku kujunjunyi pakupanai riulungku antu kananta na iya niat mikuka na baji kia gamamia si papau gurua barang akulia na kumanyitong ampat tujuan risiratan na ya kukulia todong na kulewa-lewa ki lampa tomati asulu ki toa-toa pun natena seng jamaku lepaki nakanami imanya bajitonji antu kamaya naro kamma kuagang riolo si papau gurua anje barang erok ji na kusuro na kupacinikan tongko riolo allo mabaji lek baki kamma nain na todong na pirang allo ribukuan na anjo lek bakna si papau guruna na rapitomi allo na ngaya na erok mi maye ri gurua anjo ikukang na nasurutong ikukang amantan riguruna apila jara kamatodon na pilajaria anak-anak sikolaya ane kamakamaya na tenatomo na siapa salona apila jara na ngasemo sa genna pila mai allo pila ningai riguruna lanri patinrina risala iya nami gau baji na pasuruanga guruna na pak mai pole apa jina iya ngaseng mamon di panranuan riguruna ala zaman ribala ala patasan di sekolaya lek bagi siapa ada salona ikukang amantan riguruna naniak misere allo naniak batu riguruna saudagara Balanda apalat tulung Surabaya di tahu-tahu maka naranuanga anjama ritokona na nipawamu anjo saudagara ka angkana tena kwasem maraing pasingalina iya jianne ikukang mingka sira kicalla lolo dudui mingka sira kicalla lolo dudui inji umuruna kanampai pi 15 tahun nakana mo saudagara ka ia monjo sarianga kakupuji toni sipa na rikalena nebaki nakana mo guruna bajiki tawa na kipawan todong manje katuana taina todong anjo kapan tanaturukian na rierutaya gau baji lebaki kama apa karamulai ikukan timbul retokona saudagara ka anjama nani patantuam mo balanja 5 rupiah ilalangkan rena pun na allo bangi pisen na
amalian li balakna imannya atinro na pasilik basangi balakna guruna aleyan pilla mai Allah pilla ningai rituanna sagang anne niranuang anta gala asengi kuncina tukua salang bulan-bulan Tommy pabakakang gajina landri ni sini di tuanna tutuna tarus todong pole ri salang niya namo jama-jaman na anjo ngapaya pole ningaina nakulle ngasen na paham punna dikutaknangi rituanna karya ngamai pamantangan na anjo bulu-bulu kamaya siapa mi jaina amantang pamerikna lebak lalo na pawang tuan na mana mamu tanah sungkiyam pangurangi sakgena mo rutana madora pole rituan na dipagaji tomo sagan 7 ringgit si bulang cini bari mi imannya naguruna ikukang landri punna ipantarangi akbanyi ikukan ribalak na imannya laro iguruna imannya kamatodong iya natamangang ikukang akbanyi riguruna laro tonyi sing imannya sayenay napikir ikukang kana tabajik kayan kamaya na inake pila alo pila jay tomo jamaku nasawe tasampakku manaya nigentungi yugu langga bangkengku tanakan re upat todong bajikang nganyi kupala rituangku atletek mange rigudang kosonga na iya mo kupare kana rituangku akana solana kumbani-bani tomo rito kuat ajaga punna sitaba batu na kapala PPK na luram banyi tawa barang akul Tommy kupasi kama pa manjeku na guruku siaga manje katuaku solana tena hila sala pak mai guruku na manjeku nalebak mo napala rituan na anjo kamaya ni pakalalo mi manye amantang na nisare mo sira na naeram mo ni borong ribala na tuan na nasariya ni bainin na tuan na lebaki na baca surak na nisare mi rinyonya na tuan na kulambu kasoro saprei paklungang sakaso na si batu sakaso na si batu bala nakana mo pa pole niya na tuan na apala mama ko punna niya inja apa-apa lanu pake na anjo apa-apa nu yuk kam mami bedu na napanay anjore nanu erang wala riguda nga inat ketompa ambayar kisewa bedu na ni bodoy pawa siapa pisalona ikukang amantang anjaman rituan na ni batomi ni Pak Bunting rituan na ni pasyalle siagang anak tukang majai yari nga asauda antama mi karampengan di kalena nataba mi garing sarodudu siapa mo pacinit tau kopi panuju-nuju basi mami taka warui siapa mo sarro taba ambalei lak busuk mi duit na sayena nabalukang ngasen tomo bulu-bulu duit na niya naparapa na boli-boli nakatutui mingka iya ngasen na kuleyai sing ajappa sikamba jinjo akule ku pau marikate aseng. Terima kasih.